Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Munchumbulikire bono yaragirense yemo yabono morogobenga kende ngo kwaligania SMS yamangana majanya ro kumanyigati yari tobereto ngo kwaliganire kurose mambia yarenge ntambe goika chinse chikobono chebono margobali tukaliga ali ya Jumaine sariki 14 mu mutinyo gatana kabiri mwaka bw'ikiri bubere na meronge berenene namanga gendere tokolekana manga boigabereka okolekana ngoja bali kibaito bagosangere ku rukingo ngo chonsi ime na isiko yergongurwa guse nyirabono kurobekana ngo akolekana chinse Aigase county ya Kisii na bigwana se county ya Nyamira imiye county ya Nyamira ni gobono gotayigwana kwa rokano ko bagati ya Jensin ekerobono gati ya ababwatani kuruwa senseme ya Jensin bagani korobekana gokolekana asa abande bagania akorobekana gukonyara gotuguterware ribira ndiana kiwa senseme ya se county ya Kisii okorobekana gobwatanse inyirabono ni gobono omuraria yomo ase county ya Nakuru abakagwa kwa risasi na nigagenda tokuru andro mabwaje maiga y'abanyanyimbo kumubwatokera jimunde nekararenge kumurekera na kurigeria sobeme okorobekana kubono agwakolekana aseri tukulia lero imeye county ya Nakuru, county ya Kisumu, county ya Migori muneci county ndo mwancho muligereria zojo kumanari abaka okolekana aseri tukulia lero kubwatika no korobekana okubwa kolekana aseri tukeliga chi county waigo jensini go bara ribene okorobekana kondogo tindi ni gokora kolekana stariki 15 ne muna boni stariki 15 ibiro mutinyo gatano kabiro so mutinyo gocha abwase jensi banyare kobolia bana siaso ndo nstabase we sonania ekeroko okorobekana okochi okolekana na kobolia abantu bonse gosiyo ko bonchorri bwabo ayunga tiyari turachukumulekera umwancho muligereria ase margoba yabono SMS ito yamangana maya asa yomunenda mange nabogoto bwatu gwetere nsemelia mtandao nsemelia Facebook nabogoto na Ndizi TV News Digital ngabegensemelia YouTube nabogoto na Ndizi TV News tubase kweba goto bwati agwetera se website yetu na butambe www.ndizitv.net onyare konyora ayo amo nenda mange litangana kima Tegatoye kamanyere kurwa senseme ndiye studio tunyara konya manya senchira yobekirano wale ambao walishikwa kwa sababu ya maandamano wote waajiliwe wakuwe free. Wale ambao waliuawa wale mashujaa wenzetu ambao walikuwa wanapigania okorobekano gotinde niko kwane kiwemeye county ya Kisii ya Karaba sayebaga ni bali babet bagotugure chinkomo na korosu na banyanyimba serikali ya Nyaruwe soke na kurobo konyo gochiase chinkechio our goons mumehaya we know them and we are very ready for them. Bring those goons, you face us. There's some guys wamekuwa wamelipwa ama wamepewa pesa kidogo na some leaders okongusana no gotinde niko kwane kiwemeye county ya Nyamira karanse mogete yabasaye bataga niyo korobekana nensemere niko yare kwariga niyo korobekana okuna kiyarenge gose tokomanye treating citizens to impunity and arrogance. We therefore request that you open up yourselves for inclusive. Abaskofu kurwa sekanse Catholic niko bamuchiri umurayibwense William Samoei Ruto na kumugania nyare kuwarigane chinkwana kunyana okorobo zitukano bagendretse koine kigwa. Saranso ikibono tumenya senchera yoboyekirano olitokubwatanira kwa kichibi cha muliro cya wikerega koro kwa Sara Mumanyi iliterana nchinkuru kwa Vincent Onyancha
Igotoko cha kemese ya mangana maya kurwa ase ensemeria ya Nyansionge gotoka meye county ya Nyamira abana boda boda kurwa senseme ni gobarokane komochia obora botara ikerana ase ensemeyo eya maiga yoko menyase ke gitambe batabwati omo MCA kerobo choli bwa bete bokoro mwaka bwikiri bubere na meronge bere nebere gati abana boda boda boy ni gobate biribuno kerana kamaiga kwa magendra senseme ni gogose getira soko boroko MCA ase bono baga ni rumura ibenso William Samoei Ruto kone kubna nkwango yaro cross wekembe kirikyo chori ni chube IBC libono choli bokurwa sensemeyo gati abana boda boda ni gobate biribuno hoko otaba wechibara ni gogendrete kole mario bosombi bwabe gento bate ureke gendrete ko bachanda muno asamangana ngete uchumi na koganikatie chibara buna bone nsemo ya Nyansiongo raitigo konyara koroswa Njitu bwate ga igere nkongu monege kogera njira tukurigia se njira ye para ga igere nkongu sana konyora nona batecha tugote toma konyora chipara orenga rimna gechauri roche ga rie bitongo bire binge sana abana boda boda wa iko chigari kwa nyechi tenene na bora tuombe boda boda kurumagega meta bantu bichigari rasima atebe ngare kwa mutu mukurumagega kwera egatongo na bakonyori gari kerechi kene bosio kurumagega gukurutuma tinga tongongero nabakonya kwa mutu umira kabura ngande nkwera na gocha setu ga Nyansiongo ase turensa iga twari gusabanga abaiburi akaraba gocha ase geita ga na inche na ariko basabiri principal yeito ija ariko barasoria ga seti kabo baso amari rende linde nari bagokore rurende abaiburi bakoruru ya mangana bari goche challenge chiabo linde banyare konyora bakoreki inde banyare konyora huduma ya biseine twagusaba none serikali enene inyare gutujiriria maguta aya ilinde tuma konyora ne tutonya sentonyore benefit kurororo kidogo ilinde turanyare koraki komenyana na ituna abana boda boda bonse Kenya ngima tari ng'abantu gotubwate mechande menge no gufamigwa bwa abantu mbali bago batufamia abandi batungaina ilinde batwiresa bari chintambe kwa makonya kwanya uri obukongu butengani customer kwabo guritie na gotigana jibono mwenchu murigere ni gobono haba director bacho ruaso kunyara gwekirania na gokinia ekerango yekemergie chae ane mono ase chi factory chirichi ari Nyamwamu na boigoma na kyamo kama ase tukulia lero ni gobono banyara komera na amona bale mia sensemeri ari Nyamwamu eri kunyara gosangana borobo korenga na director buni gobate biruna babegete miroberi biya kunyara kwa nekibuna bacho gokinia ekemergie chae unatokumanyigwa no muri kitomero dada mumanyi magega yaba director ba KTDA inse factory ya Nyamwamu amona kiamu kama gochorwa chitariki emerongebere na kyanda omotinyo eta ni goli tukonya lero aba director bo bakora omoyega boko baligania bene gochaka emeremo ase factory ya Nyamwamu na gwakira abale mimbuya asoko bachora ase baina kya gochikokora egasi asobwamo elio omori mikonyora ebesa ase kemelige chae totagete tokadro bole emeremo abale mitugwaterane ojaigaiga echaisi kubuya ereta chibeza bali bonsi twale komina na bonsi bina barai barenge lakini umuntu utakire kurukire so no yomo je na sabenga bali bale kobolia na ubalengo na butoro toisaranse kero monde kerengere lia bwate kelie kia gocha so muri wetai tobe ko mutwa mo tokola bali migasi. I will fight for the farmers. There is nothing keragere ngambe against a farmer. Ikiagara kwanza I'm farmer number one. Tinguita emesa inguru. We must see that the business must continue. Kubwatikana no kugania kwa ba director bande kugania chikura echichiro lirwe kubwatikana ni gocha kolegetali tukulia Jumamosi nigo omo director Ombasa Omweno akanire asikilia nigo IBC na Tea Board of Kenya batumegete chimilioni 3.9 iliyokora owacholi obu tigamba tebiga abantu baminto IBC atokoli election kotwanyaka na 3.9 million chibesa chiabalem tali chibesa chirwete exchequer ne chibesa chirwete mibuko ya ino IBC ekaba conducted gose kaba contracted tukama okoli guchikura ekero to gumana nda bande bara batanga techikoba repeated ekiagara tali besa chikuru exchequer chichikokora repetition kende nkeyo goikatoge ndre munyachibasa twaikire gwakana nyonyo yo utagete oyo agete igokuba represented Boigonigo arule okoboria gocha Tea Board of Kenya guchagotiga KTDA wetenenera na boigote basekobekwa insi yoboteneri bwa serikali egento abalimi bagokera gotwale ko boli TBK
tebase koira KTDA mune serikali ekiagere bintu bakora bono iga igota bachaye gotokora mune serikali na into togokora uchaguzi muno twakorire bono iga igonko boli TBK eyer mwana tuchorete kuroguruka buli batoire muna a private entity na into tokorega asiaito muna moto chorete abalimi abo baikirana asense milioni gobagania aba director bogo chokora emirimo gwanchirya kunde gwensi gutayo ile kweneke abuna factory ya kiamo kama neche konyora ligoliria bonasi ligia besaba ni banyore chinyinge kurwa sichia renge egere abani banyore chiwa secho chibakonye ende employment ever partially talia gomonto abantu bali kukurwa semenya moyoka ever equally bari kuchisa machonsi abatanga litoro Jumamosi lyalenge nonya nechi bengi mokorora njiri ko igor Jumamosi ingibago kiremeli ne lituko serikali yakorete gento kieke emanyete omo director ito abantu bonsi nenyonga yama yabo baso yakwa mesa kama kama nere gosieka se bonus tuachorire gesore egeke kegende kiakikize bonus ya ito ya rue ise ige 24 eke no 36 37 baka 40 mu director atwara chinguru chingia nobo manyo bonene akorere abaremi kulingana kuna echikire nguripotelia egetaseni kya Ndizi TV iletaliane Mildred Momanyi Miyamono mulikito Mildred Mumanya soroboti rwa senchira yoboikirano gotigana yono mwancho muligerelia abayibole niko babo liko kaneke munango basira barabana babo chinga kichi barase skuru okwana litokolia lero chinga kya abayibole banyara komera nama nabo rokyo bekrasi 12 ase skuru ya St Kizito Nyansyongo niko bono bosimbo abere kurwe gubuna nere bya abayibole gosanga so kubwatira na sobwamo chinga kichi aboro kya na borokyo babo kubwatira niko kaneke munango sira bale ebirengo begisemi unatokumanya gwano mulikito kurase county Nyamira Paul Kapam okara na sege kare keiga kyabaletamo abayiboli abalimu n'abateneri b'eskuru yiga unenjireyemo yokwene kibunanguru sabale chinchira chingikerano ejo baranyarako bakwimukya eliko kolya buya sogotemo ku mwako yiga wekraskiria ye 12 mtoto anataka kusishwa na wazazi ukwana chinga kecho musasiroti munene bwe parish yiga ya Nyansyongo Father Lawrence Mandere nigagendere ko bagagosegeta abayiboli kwene kibunango kine barabana babo buya nako bagosemere ngama gaje gukora buya sogotemo kure bosyo abana abayiga mbabwate ayibabwenete gukora eliyo kwenyorera ubugima buru buya samatuko ale bosyo mwana omuya uyo mayete matema igara samatuko 20 moka ubugima bwagenderere ese barure no aenge nese bagukina tambe iga abayiboli baba bekomokya munatogendete ko babekomokina ko basabira ngabatware etabingia ningana yagendere ko bagegosegetwamo n'abalimu abayiboli abo bayikirana sajaiga abo boigo bagendere ko babakulira ngamba kunyara ko bagosire skuru yiga na kumubwate syo mwalimu munene we skuru yiga serieta Marco Soro eliyo kwene kibunango ikera bale ayonse babekire abayiboli bono bacha kiro moiboli aligererio mwana oye grade kiabwate amweni kareji egara amatema gochigocha gochimotwe tonyoro mwana oyo orure grade abwata bono iga ochire grade kia ande nabo tuyegenete nga no mwalimu jiro bono ngo nyibushare egende isanda diabe igoro mono twegokirineri tukuria lero wita wa new principal Mr. Usoro twegokiria monere twamukaripishire nabo igo twatwarira matumaini nga 2024 our school will excel kurenganamo na Stephen Ouko oyore omopie chairman we school yiga nigonera horokiri okwegena kwa ngabana batukunyara kwa bago kolya buya ase agenda ko bago segeta abayiboli ko baso mustari bose wancha school yabo yento bego kyagenda ko bagekwegwa koboko amo negati abayiboli are very encouraging, they are motivated and they are dedicated to the good results lero iga mbanchira nanga tubwaterane tuchama sobomo torore buna abana baitu bakorire bya samatem na indi tuhakikishe ya kwamba ba asamatemu ali amanene tu target yitu ne linda tuike 10.5 abayiboli omwana no nabari mesukuru tutabete batatu igo nganto konyara ko tukonyara kinto batatu amatumaini amanene yabana gweta naroro nandara manene ali igoro mano kurengana muno mwalimu munene we school ya igasireta Marco Soro nere niga horokiria ko kigwa kwaye ase abayiboli abayiga babekiro boroso buya
igenta tebere ngatago kunyara kabaga kubere ne magega na gwikana kunyara kabaga kubeko mukiri kweneki abana konyorera bale a grade ejukira abakonye kwegenderia samatuko alebosio kanira abana aba batemire sana bakoleta amatemu n'isukuru chinde nansiyonge gatangana naande boro kiringamba bwate enchirenge ya gukora amatemu abaibuli abana abarangiritie ya tubwatira nase nare esukuru batagete passport abana bakane fees batara akana buya egere batwe the resources turani esukuru buya egere to prepare abana baro bachokora amatemu ya bacha gwekonya ego garandu no mugusi ntubwati kende toko abana into yakatubwata ko abana nijise ndubwati marimo niseme toko abana baito nomweli oye nigabere kyorokererie kia asokobeke uniform ya skuru yiga ijerekane ngaho mwalimu yiga nigasomete skuru yiga samatuka magega yentukorengana monera kwerera ningige kwirira obeka uniform yiga nande njenye beta sekene esauri nasometa ndagita abana aba na inje mbe na barabu ndolekana muna na arenge baiwe ngana barabu na baukina bacha koba ezukure banyetenenere egingo reporter getaseni kya obwanjete kya Ndizi TV kurugiga seskuriga yaba muraya Nyansiongo imeye county ya Nyamira enchego nguruko Polycarp okara Mbiyemono muri keito Polycarp okara sorobotero wasenchera yoboyekera nugotigana yobono moncho muri greto tigarime ye county ya Nyamira aigani gotoko igora sokonyara kumurekera mangana yokorobekana kubono gwakorekana seritukulia lero okungusana no gotinde niko kwane kigweme ye county ya Nyamira gati ebimbe bibere bya agency abona sekyombeke mu kyari gosiro kurobekana kuri tukulia lero ekyombekene niko kyari gokano kurobekana seritukulia rengana yale tali berali tindi asensemo ya Nyamira na koerera gati oboncherere konyara gotene na seke kana bego no bosombi konyara gotene na seke getambe nona bokorengana ne nsemeli yale kwaligani yokorobekana kuri tukulia lero nige gati ya una ni gati ya baraigete wana baransiasa kurose county ya Nyamira igo barokana gutumeka gati ya basaye bunenchire mu yoko nyara gotene yokorobekana kwabo engana bate bona batari guchuwanche na gote bune kembe agency mbagandre korobekana iliko nyara kwane kibuno kogani kwabo ko nyara kuri kwekana buna county nde kubwata na mona basayibande nigo chinga kechiba mu chirikati ya bana siasa bali bagosona na sokorobekana okubona gwakorekana sari tukulia lero meye county ya Nyamira chase a governor igo abasaye bami political interest baraira balindu to kwenda ku present interest cha mwananchi. We don't have street light, we don't have security lights. Tell me why someone can come to Nyamira County at 7 p.m. Biashara zimefunga, watu wa pikipiki hawezi fanya mambo yao kwa amani kwa sababu there are no security lights, and such like issue is the one that has prompted us to be on the streets. We need to remind our governor that we need a working county. We are occupying Nyamira, we will be there no matter what, we will be very peaceful. Na kama wanataka kuleta shida kuna hiyo issue nimesikia wame some goons wakuje counter attackers. I want to say this on record. Our goons mumehaya. We know them and we are very ready for them. Bring those goons, you face us. There's some guys wamekuwa wamelipwa ama wamepewa pesa kidogo na some leaders ama watu wengine ambao hawataki as youth we have a voice. Obviously, youth wamekuwa wakiachwa nje for a very long time, and this is the time that we need to be heard. We have a voice and it should be heard. Tumepata kwamba kuna wale wanasiasa ambao wameingilia hii maneno yetu ya Gen Z, wanataka kuhijack hii program alafu ndio waende kuonyesha Inyorobono county ya Nyamira ni gabasa ubona baganira mu governor be county ya Nyamira ko nyara gwetigeme masekere ngabu namagendero tarekerani gwa asensemejo gotigana yibono mwancho muri rotagandira ko murekera mangana renge tokorobekana ni gobono imeye county ya Kisii okorobekana boy gaseri tokulia rogwa korekana na abasaye korwa sensemeli ya agency korengana na abasabu ni gobanyare ko buri muri gwense buna abasaye bande kurochense mo chinde anyare gwetigeme muri muryo kaige karenge kanani gobono abasaye korwa se county ya Kisii banyare gote abuna bali babete bakobe yara chinga kuchokorobekana gwakorekana na samatuka maiga na abandi ko nyara kuraso cyo kubwate kure chimbunda mu nabanyanyimbo bane kibunanko bwato kubana ko niko bagania serikali ko nyara gwesana nikendege ikomi asoko nyara kurugo siro ko ngo chinga chiri cyabate chiko tegoro chinko machinga kichokorobekana ubunatokomanyigwa no muri kito depona asanya ime ye county ya Kisii.
Ekiombe kia basaigia Jensi nigo besokia sobonge ase barorekana ko banuburiro bonene kubwatekana nogo kunga kubogima anene maega yumurai bwinsi Daktari William Samuel Ruto kugenda maminchane chira balierete engakiye kampeni. Maisha imekaa ngumu hadi nikianza kupiga hesabu per day napata shilingi kama ni 300. Nikienda kupiga unga ni ngapi, sukari ni ngapi, saizi inaenda kuongeza saizi kuongezeka zaidi. Mkate inaenda 120. Bibi anataka afae nguo. Mimi mwenyewe vile niko hivi nimeteseka, sina kazi yoyote. Hii nini kienda kupita? Tutaelekea wapi kama sisi asaka sisi vijana? Mimi mahali nimefikia vile niko hivi. Mimi siesi hoa. Vile bibi alienda kwao, waje aka huko. Ruto unatusumbua sana. One of the young people kama Gen Z tumekuja tumejitokeza leo na nataka niambie wale vijana wanatuangalia huku nje. Sisi tunapigania haki yenu na nyinyi mko nyumbani. Mnafaa mjitokeze ili tukue pamoja tupiganie haki yetu. Kwa sababu unapoangalia serikali imekuwa ikinyanyasa mwananchi wa chini, kwa sababu ukiangalia Rais Ruto alipokuwa anatafuta kura alisema ya kwamba ni bottom up. Lakini ukiangalia wananchi ndio tunaumia, vijana hatuna kazi, wengine tumemaliza shule, tumekaa mpaka miaka 4 na hatuna kazi. Gusangana basayabwe asokurobekana gatigati yo mu cyobosongo nigo baba bagusingerera okubunwa kwebunge nuko genda asobochori boya. Natoka tukiwa na uchungu. Number 1, Ruto alifanya campaign kama Hazela. Wazazi wake waliteseka, lakini ameingia kwa serikali kama rais, amefanya maisha yamekaa magumu zaidi. William Ruto tunaomba jambo moja. Jambo la kwanza, Prime Cabinet Musalia Mudavadi aende nyumbani. Jambo la pili, bunge ifunjwe, wananchi waende tebeni wachague president ambaye anaweza fanya kazi. Tunaandamana kwa sababu tunataka Ruto aende nyumbani hadi serikali. Kitu kingine tunaambia Ruto, bunge ivunjwe, wale mabunge wote warudi nyumbani kupige kura. Na president tunataka kukuambia hivi, we are promise you kama Gen Z, you are going to be the first term serving president in this Republic of Kenya. Ruto must go, tumechoka. Chinga kecho boigoni kwa babuli mugavana we county ya Kisii mheshimiwa Paul Simbarati kubeka teneni okoena na gwechigasi imeye county. Na wetu hapa Kisii tunataka kujua ya kwamba ni vijana wangapi wamepea kazi county ama napea wale wazee wamezeeka na vijana wanasumbuka hapa. Nonyenabo abasayabwe nigo baba bakubulia obwene bwa bali basiretia magimabo chinga kicho kurobekana samatuka maega nabo igo nugo siborwa kwa balia babege tubiara. Wale ambao walishikwa kwa sababu ya maandamano wote waajiliwe wakuwe free, na wale ambao waliuawa, wale mashujaa wenzetu ambao walikuwa wanapigania uhuru kama sisi, wenye walikufa kwa ajili ya maandamano, wote haki itendeke kwa wale askari ambao waliweza kushika wale wenzetu ambao walikuwa wanaandamana. Na sisi tunasema tuko peaceful. Ukiangalia kila mtu hapa tulisema ni simu na kitambaa. Asekirenga gyo komurusia bisyo muraibwense Daktari William Samuel Ruto abasaya baigani ngo barieira yoko gendera gokorokorobekana goika amagani abo ategereirwe ugiko ripoteri getaseni kya onambenye mokya Ndizi TV kurubo gatakati bwe county ya Kisii litegene nkoro kwa Dipon asanya Mbia mono mulikito Dipon asanya sorobochirwa senchera yobo ikirano gotigana ajiboni gabara ibeche kanisa ane mono ikurase county ya Kericho barokane ko gokorobekana kubono gwakolekana seri tukuri rero kolengana abara yobeche kanisa niko bate birebuna na okorobekana ukuni okonyara gwikirania magani yabange ayubona atanya kwigwekana ne serikali nona boni gubanyarre ko mochi abasaye bali bagonyara gosadia bintu byabantane moneni moyobo Kenya chinga kichi okorobekana ni gabara yabo bate birebuna okorobekana ngwanchire na kubolia basemba basagosalia enibo yaba Kenya. Kwa sababu mlipoenda street na kusema maneno yetu, most of what you told us ni ya kwamba ilikuwa ya ukweli. The only thing that I'm requesting ni kwamba if you are going to go to the street, you have your democratic right to do so because the constitution of our country will allow you to do so, provided that you don't destroy properties, musimwage damu na musiingiliwe na watu wengine. Tunataka wanasiasa watoke kando, argue your points, because we support you. We want to encourage all our stakeholders in that particular aspect that peace is imperative. Peace is vital.
So whatever we do, let us do it in peace. Whatever we are demonstrating in, let us demonstrate in peace. Let us demonstrate accountability, and let us not allow other people to even infiltrate us. We have people who can infiltrate, and they bring the bad things other than making the right thing of what is needed. We are urging all of us that let's refrain from doing harm in the process of trying to salvage this situation in the country. As much as the Constitution gives us the right to picket and demonstrate, we have a moral duty as youths to do this in peace, in a peaceful manner. Na hekira ibo igagendretse ni gokorobekana gwakorekana imenye kaunti ya Nakuru abo asaba ntabo banyara gwesokra nabo ni gukunsa no gutindi kwabo gokone kigwa gati y'abanyanyimbo nabo igona bamenyi bari abe kaunti ya Nakuru abanyanyimbo ni gobe ko burendi obutinda se kaunti ya Nakuru gorokorobekana ko gwakorekana seri tukulia lero gati y'abasabo igoni go barakana ko mucyumure wense William Samuel Ruto asenchira yo kunyara ko mucyubura ibwa na ko mucya serikali ya Kenya Kwanza niko chinga kicibona abantu bari bare no bolema anemono kurose kaunti ya Nakuru igobono chinga kechi banyara gote abuna nere bijia omurayi wense kunyara ko igona gotegerero kogani kwabo okwana seri tukulia royo mu bantu bari bano bolema se kaunti ya Nakuru nigo aberga ko mucya enchere serikali go ikirani obukoriri bwaye Nama kiri, nama masaka, nama kiri, nama masaka, nama kiri, nama kiri, nama kiri. Mr. President, hear our voice. As Kenyan youth, hear our voice. Hear our voice. Mr. President, hear our voice. Hear our voice. Mr. President, hear our voice. Nama kiri, nama masaka, nama kiri, nama masaka. We are tomorrow leaders. We are tomorrow leaders. Why kill us? Why kill us? Why kidnap us? Why torture? Why torture for Kenyans youth? The moment we are bringing our voice to you, our cries to you, then you are deploying the police to come and kill us. Why? Why? This is the cry. This is the cry to my motherland, to my nation. We know our democracy. This is the government for the people, by the people, of the people. We know our democracy. Monchumulikero na manga baka kolekana sensemo yokorobekana nkumanyigo kurwa sensemo ndi studio bune biro bene byabutokira SMS amangana ya chinse chiye kubwatikana nemero beliende kubwatia chikoro gaisato chiyabono butuko ningana SMS igankomanya manga nyirabono emangana kolekana ase county area Nairobi county ya Mombasa onse ni chikokomanyo monchumulikero nabo ni nkumanya abantu balenga baraswa seri tukolera kubwatikana no korobekana uko abako kolekana wego chinga kichi jensi ningana de bara listari kichinde chigo chikorobekana seka kya matukabere ayo ni chikokomanya ekoro chiara grechinze isato yabutuko ekirotoko chikumulekere mesa ito yamangana mayambi yamuna sogo chara gotengera Ndizi TV ase margoba yabono sara mu mahanyinero n'ikibi cyomuliro gicago ikere ase nchera yobo ikirantomera n'isato yabutuko ritira n'inchinkuru kwa Vincent Onyancha.